Sagaza tuje konti systeme jamais egare tuzira kuramutse neza kandi uje kumva amakuru ya nyayo rero aho tumaze kubona yuko Union Européenne kugeza ubu ngubu imaze gushimira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Felix Tshisekedi nyuma yo kwirukana rero Sylvain Ekenge. Ibi bibaye rero nyuma ya magambo yari yavuzwe menshi cyane batangariza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko icyo ikomeje gukora ari ikijyana kuri genocide. Union Européenne ikaba yari imaze kureyajisa rero ivuga cyane cyane kuri aya magambo yavuzwe na Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge akaba yakuwe mu mirimo ye ndetse n'igisirikare kikidesolidariza n'amagambo yavuze. Kugeza ubu ngubu kuri position diplomatique igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyashimiwe kandi ikinasabwa gukomeza kurwanya cyane cyane ibijyanye n'aya magambo ya stigmatisation mu makominote kubera yuko igisirikare gishinzwe kurinda abaturage. Union Européenne ikaba ishimira rero ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikanakondana mu buryo bweruye etat major y'igisirikare kandi kubera yuko itigeze yitondera cyane ibi ibyagiye kugera aho bijya hanze. Muri communique ya Bruxelles bakaba barahamagariye ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira icyo bukora kuri iyi mvugo ngo y'urwango ndetse n'amacakubiri yari yamaze kuvugwa cyane kugira ngo bakomeze barebe umurongo wa cohesion nationale. Union Européenne ikaba kandi yarakomeje guhamagarira amahoro y'indashyikirwa kandi yarambye yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biravugwa ariko muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Katana abaturage bakomeje gutangaza yuko urusasa ari urusasu. Hakaba hakomeje kugaragara abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bishwe n'amasasu kuri uyu wa kabiri kubera nanone amasasu y'abazarendo nyine bakomeje gutera biriya bice. Temoignage ziravuga yuko mu bice bya Cibimbi Mwanda akomeje kuba guturika kw'amasasu ya buri kanya. Amakuru kandi yandakomeje gutangaza yuko abaturage bakomeje kugenda bategura imyigaragambyo uyu munsi hashize amasaha 6 rero bakomeje kugenda bapanga imyigaragambyo kwigaragambiriza ifatwa rya turiya duce. Kuva rero utu duce twafatwa nta mahoro aba ahari iyo hatapfuye abaturage bakubiswe amasasu, abasirikare nibo bakubiswe amasasu. Kugeza ubu tukaba turi bukomeze kugukurikiranira gatanu ku kandi isagaza tuje konti systeme jamais egare ntitwagenda tutakumenyesheje kandi ko nanone hamaze gusohoka itangazo ry'Ubwongereza irya Union Européenne bakomeje kuvuga cyane cyane kuri ibi bijyanye n'amakuru yavuzwe na Sylvain Ekenge, porte-parole w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Diplomasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kugenda igaragara yuko ihagaze neza, byari byateje polemique ariko nanone ntitwagenda tutakumenyesheje yuko Ubwongereza buherutse gusiba mu buryo bweruye rero amaviza ku baturage b'Abanyekongo. Komeza dukurikiranire rero gatanu ku kandi turagaruka mu kanya tukumenyesha n'ayandi makuru. Isagaza tuje konti systeme jamais egare turagaruka mu kanya. Twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi. Izi saha rero hakaba hamaze kugaragara ambiscade itewe abarwanyi b'igisirikare cy'u Rwanda kuri tronso ya Kafunzi ni muri Kanja werekeza rero muri Kashebere ni mu bice byo hafi ya Warikare. Kugeza ubu ngubu biratangazwa yuko imodoka zigera ku 8 z'uyu mutwe zimaze gutwikwa ndetse yewe benshi bagakizwa n'amaguru. Abantu benshi bakaba bahakomerekeye mu buryo bukomeye. Centre de santé ya Kashebere ikaba imaze kugezwamo abarwanyi bagera muri 34 bakomeretse kubera izo modoka zarashweho mu buryo butunguranye. Zone za Kafunzi, Kanja, Kashebere zose zikaba ubusanzwe ziri muri contrôle y'umutwe w'igisirikare cy'u Rwanda ariko hakaba hakomeje kugaragaramo insurgency zikorwa n'umutwe w'ingabo z'abazarendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amaze guterwa rero iyi ambiscade ikomeye nyuma yuko hari hakomeje kugaragara muri kiriya gice amakuru y'inama cyane y'umutwe
w'abarwanyi ba AFC ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda bateranyije inama rero mu mujyi wa Goma, aho rero bavuze yuko ngo gutsinda intambara ari rwo rugamba bakomeje kugenda bakomeraho no kubohora Kongo yose. Ni rero mu gihe wari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yaraherutse kumvikana avuga yuko ngo bagomba kurwana kugeza babohoye ahafashwe hose n'umutwe wa M23, bigaragaza rero ko bashaka gukora balkanization. Mu nama y'abakuriye rero umutwe w'igisirikare cy'u Rwanda kirwana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu izina cyise rya AFC yabaye kuri uyu wa mbere i Goma, yo kureba uko umwaka ushize wagenze nuko biteguye utaha muri 2026. Uyu mutwe watangaje yuko Colonel Nanga ukuriye yagize umwaka ngo mwiza kandi uyu mwaka ari ikimenyetso cy'intsinzi. Itangazo ry'uyu mutwe risubiramo Nanga avuga yuko ngo bazubakira igisirikare M23 ngo bifuza. Biba rero ku nshuro y'igisirikare cya mbere cyabanje cya FARDC, bakavuga yuko bagiye kubakiraho icy'u Rwanda cyise M23 ngo kugira ngo bakomeze kugira ubuyobozi bwiza. Akomoza ku rugamba barimo yavuze yuko izuba rirasira iburasirazuba, ko nabo rero ngo bari iburasirazuba kandi ariho urumuri rutangirira. Uruhande rwa leta ya Kongo ruvuga yuko igisirikare cy'u Rwanda cyise M23 cyane ari ingabo z'u Rwanda, nk'uko biherutse gusubirwamo n'uwari umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge. Ibyo u Rwanda rero ngo rwakomeje kubihakana, mu gihe Colonel Nanga avuga yuko intego yabo mu mwaka uje ari ugutsinda intambara. Ekenge nawe yumvikanye avuga ati tugomba kurwana, tugomba kubarwanya kugeza tubonye aho hose uyu munsi hafashwe na M23 kandi tukagira igihugu. Aya magambo y'impande zombi arimo kuvugwa mu gihe ibiganiro by'amahoro hagati y'ingabo za M23, igisirikare cy'u Rwanda ndetse na FARDC bibera i Doha bimaze amezi arenga 7 ntacyo birageraho gifatika ku rubuga rw'imirwano. Intambara zigakomeza kumvikana ndetse ubu bikaba bisa naho byabaye bihagaze. Aravuga rero kandi mu gihe mu ntangiriro z'uku kwezi perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinye amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere ya Trump mu muhati wo kurangiza iyi ntambara. Hagati aho ngaho mu ntambara ya Kivu y'Epfo mu duce turi mu nkengero za Uvira hakomeje kuvuga imirwano ikomeje kwibasira abarwanyi b'igihugu cy'u Rwanda, benshi bakahapfira. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje yuko ku mpera z'iki cyumweru gishize kisubije uduce twa Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri muri teritwari ya Fizi mu ntera igera mu birometero 30 mu majyepfo ya Uvira, nyuma y'imirwano yabashyamiranyije n'igisirikare cy'u Rwanda, aho rero uru ruhande ntacyo rwo rwavuze kuri ibi. Imirwano ikomeje rero ahanini kugenda yegera imbere kandi yavuzwe ejo kuwa mbere mu duce twa Ruwanga, mu duce twa Kigongo, hari hafi rero ya Uvira, cyane yuko ari mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugeza ubu ngubu rero Uvira ikaba yamaze kubohorwa n'igisirikare cya FARDC. Bimwe muri ibyo binyamakuru bitandukanye bikaba bikomeje kugenda bitangaza yuko FARDC biri gukontorora Uvira ndetse abarwanyi b'umutwe w'igisirikare cy'u Rwanda bamaze guhunga babakuye muri Ruwanga ndetse no mu bice bya Kigongo. Amagambo yo gutsinda intambara, yuko bagomba gutsinda, yuko bagomba kurwana niyo akomeje cyane cyane ku bice bitandukanye, ahanini ku ruhande rwa M23 n'uruhande rwa FARDC, aho bikomeje kugaragaza yuko byanze bikunze nta mahoro akomeje kugaragara mu buryo ubwo aribwo bwose. Turakomeza tukurikirane gatanu ku kandi isakaza tuje konti systeme jamais zigari turagaruka mu kanya.